Din hija d-dikjarazzjoni li għamel David Walliams meta kien qed jippreżenta s-serata tal-Film Awards is-suppost ċajta li spiċċat irridikolat lil pajjiżna mal-personalitajiet il-kbar fid-dinja tal-films. Soon there will be absolutely everything you need in Malta to film your blockbuster. You just need to sleep with Johan. I have, and I highly recommend it. Fi kliem David Walliams li jitħallas l-eluf ta' euro kull meta jiġi jippreżenta f'pajjiżna, kull m'għandek tagħmel biex tingħata red carpet għal produzzjoni ta' xi film huwa li torqod ma' Johan Grek u jkollok kollox. Walliams jgħid li dan huwa l-parir li jagħti għaliex pruvaħħa hu personalment. Dawn it-tip ta' kommenti u teatrini fuq il-Kummissarju tal-Films ġibdu kritika enormi fuq il-mezzi soċjali, anke minħabba il-fatt illi Johan Grek derqet jieħu gost illi Walliams waqqal il-Malta għal dan il-livell. F'serata li ħallasna liha is-somma fenomenali ta' 5 miljun euro. Flus illi il-Prim Ministru qed jibqa' jiġġustifikhom. Għandna biżżejjed flus, finanzi pubbliċi. You just need to sleep with Johan. Robert Cremona, Net News.